e poder xestionar os permisos para os distintos usuarios que se conecten de forma remota ás carpetas do noso equipo, teremos que configurar o servicio de compartición de ficheiros e impresoras de Windows Vista para que se comporte de acordo ás nosas necesidades. En primeiro lugar, imos desactivar o asistente para compartir carpetas do explorador de Windows para poder así xestionar os permisos sobre as carpetas compartidas. Dentro do explorador de Windows accedemos ao menú de herramientas, opciones de carpeta, e aquí na pestaña de ver imos desactivar a opción de usar o asistente para compartir. Outra configuración que nos convén comprobar é dentro do editor de políticas de grupo, que podemos arrancar co comando gpedit.msc. Imos a entrar na opción de configuración del equipo, configuración de Windows, configuración de seguridad, directivas locales, opcións de seguridad. E aquí toparemos unha directiva de acceso a redes chamada modelo de seguridad e uso compartido para cuentas locales. Esta directiva ten dous modos, modo clásico ou solo invitado. No modo clásico, os usuarios locais que se conecten a carpetas compartidas do noso equipo terán as credenciais propias deses usuarios e os permisos deses usuarios. Co modo de solo invitado, todos os usuarios que se conecten ás carpetas compartidas do noso equipo serán autentificados como se fosen usuario invitado. Se queremos asignar os permisos a distintos usuarios da máquina, usaremos sempre o modo clásico nesta directiva. Xa podemos compartir a carpeta do noso equipo, neste caso a carpeta datos. Co botón dereito seleccionamos a opción de compartir. Imos a facer clic no botón do uso compartido avanzado para poder xestionar os permisos sobre esta carpeta. Activamos a opción de compartir a carpeta e co botón de permisos podemos xestionar os permisos que van a ter os usuarios que accedan a esta carpeta compartida. Por exemplo, desta forma poñemos permiso de lectura e de modificación para todos os usuarios. Hai que ter en conta que cando un usuario acceda de forma remota a esta carpeta compartida terá que cumplir dous niveis de permisos: os permisos que aquí establezcamos para o recurso compartido e ademais os permisos propios da carpeta que están establecidos na pestaña de seguridad. Como vemos aquí, os usuarios teñen permiso de lectura e de execución, pero non de modificación. Por lo tanto, os usuarios que accedan a esta carpeta compartida non terán permisos de modificación, aínda que llos teñamos posto no recurso compartido, xa que teremos que poñelos tamén nos permisos locais da carpeta. Por último, podemos comprobar no panel de control, dentro da ferramenta de Firewall de Windows, que está activada a excepción de compartir archivos en impresoras de Windows. Esta excepción se activa automáticamente ao compartir unha carpeta, pero é conveniente comprobar que realmente está activada. Como se pode observar neste caso.